الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، أود أن أذكر نفسي وإياكم بأشرة أشخاص الذين سيفضحهم الله يوم القيامة والعياذ بالله. فاعيروني بالقلوب والأسماء. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata o wiyeteɗo Allah juula e ɓurnaɗo tagge fongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko ne fop e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol maɓɓe, yo Allah waɗu en e maɓɓe ila yawmi alqiyama. Khutba an on himo yiilo bi isnillahi ta'ala. Mi andintina hoore am, mi andintina on noneji yimɓe sappo ɓe Allah wirtoyta yawmal qiyama. yo Allah danda en fof meɗen. noneji façon yimɓe sappo kala faggitiɗo ɗi sifaji ɗo Allah wirtoyeymo yawmal qiyama e hoore tageefo ngon fop. wirtere adna hina wirtere ko wirtere laakara woni wirtere. yo Allah dandu en wirtere adna e laakara. أيها الأحبة، الذين سيفضحهم الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وعلى رأسهم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره. إذا أذل المؤمن أو المسلم أخوك أمامك وأنت قادر على أن تنصره فلم تنصره، فالإسلام بريء منك وأنت بريء من الإسلام. arano on e ɓeeɗo ɓe Allah wirtoyta yawmal qiyama ko kala neɗɗo julɗo wirte, julɗo hoyne, julɗo tampine, julɗo soñje yeeso ma, hara hiɗa waawi mo wallude, saloɗa mo wallude, sabu leƴƴi ma sabu diina ma sabu ngaygu. hara hiɗa wawno wonde sabu hara o hoyaari, hiɗa wawno wonde sabu hara o wirtaaki, hara hiɗa wawno wonde sabu hara o jaasari. saloɗa ɗum ɗon fop hara hiɗa hattanno ko an woni arano eɓe Allah subhanahu wa taala on hoynoyta yawmal qiyama. والثاني من هؤلاء أيها الأحبة المراعي بمعنى الذي يعمل بالرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. hara e ɗiɗaɓo ɓe Allah wirtoyta ɓe yawmal qiyama ko kala neɗɗo gollirayɗo yiingo, ko gollirta ko fiyo yimɓe ɓe yi'ane, ko waɗirta ko fiyo yimɓe ɓen jarne, ko waɗirta ko fiyo yimɓe ɓe mante. oɗo no tawa kanko woni ɗiɗaɓo eɓe Allah wirtoyta yawmal qiyama. a aroye yawmal qiyama ɗa jogii golle ko horuɗa, ko juuluɗa, ko hajjuɗa, ko sakkuɗa, ko doguɗa fi Allah fop. Allah landoma ko fi honɗum waɗannoɗa ɗum ɗo. inna Allah komi waɗirno ko fima. Allah inna a fenay ko waɗirnoɗa ko fi yo mante, ko yo inne ko kaari joni, ko min woni ko ardi, miɗo wawi jangude, miɗo wawi wajade, ko mene woni lamɓe ɓen, awa ɗum wowlanoma ka adna. ko oɗo woni ɗiɗaɓo e wirtoyteɓe ɓe yawmal qiyama e hoore tageefo ngon fop. yo Allah dandu en. wa yuqalu lirra'i yawmal qiyama: ya kafir, ya khasir, ya ghain. oɗo ko ni o noddireto e yawmal qiyama. ɓe inna ko ay yo kefeero, ko ay yo waɗiraynoɗo yiingo, ko ay yo neɗɗo perduɗo, ko ay yo neɗɗo janfotonoɗo. yo Allah dandu en ɗum ɗo. fi honnumo ƴetti gollal ngal ɗo bakingal e Allah, kono himo andi ka ɓernde makko hina fi Allah. ko ɗum ɗon noon Allah feññinoyta tageefo ngon yawmal qiyama. kala gollal ngal golluɗa ka aduna ɗo hara ko fi Allah
yawmal qiyama ɗo yo allah yoɓe joddi maggal allah landotoma ko fi honɗum waɗannoɗa lima fa'alta haha l amal wa kayfa fa'altahu qabla an tujara alayhi ko fi honɗum waɗannoɗa ngal ko fi makko allah ɓurma andude fi hoorema ko woni ka ɓernde ma wa kayfa fa'altahu ko honno kadi gollirnoɗa ngal ko nelaɗo innuno ya gollungal hi tabiti eni a golliri tum fifina tawa ko ni men mandori ko ni men yiiri ɗon kadi ara yamara joddi muɗum ka allah haray ko oɗo woni e ɗiɗaɓo ɓe allah wirtoyta ɓe yawmal qiyama athalisu min haula alghadiru allazi yahda'u nnas neɗɗo janfotoɗo ma janfiɗo ma wonɗo e janfade ma wonɗo e hodugol yimɓe ɓen himo wawi wowlugol mo wawi fewnugol mo wawi planji ɗin fop hara koye hoore fenade ko janfagol taguefo allah ngo allah accante ɗo kono yawmal qiyama o wirtoyte e hoore taguefo mum fuu kala non ka janforɗa hara hiɗa andi hiɗa janfade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wo al ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nnas ko wiyete ko boni ko kala konko suuɗuɗa ka wonki maɗa hara a falaka hay e goto anda hara si yimɓe ɓen andi wonante hersa e wirtere e sonja e ɓittede wo awa andu konko wonɗa e wadde ɗon haray ɗum ɗon ko janfa الرابع من هؤلاء أيها الأحبة من الذين سيفضحهم الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق الرابع منهم كاتم الشهادة كاتم الشهادة يقول سبحانه ولا تكتم الشهادة نيبون بألا ويرتو يتبين ko neɗɗo suuɗuɗo seede neɗɗo saliiɗo seeditagol goonga hara hiɗa andi ko goonga on ni ɓay ko baaben ma saloɗa wolde goonga on jon goonga on perdama ɓay ko yumma ma ɓay ko weldiɗɗo ma ɓay ko siɗɗo ma ɓay ko sengo woto iwru ɗon saloɗa qirritade goonga on ha jon goonga on perda goonga on sabu bambidirangol goɗɗo e hoore fenande ko awwoni nayaɓo on ɓe allah wirtoyta yawmal qiyama allah no inni ka deftere makko wala taktumu shahada wo o terike en o jeeji en ko santi wota e suuɗu seede wa qulil haqqa walaw kana ala nafsik wowlu gonga wo hay so tawi koye hoorema wa qulil haqqa walaw kana murra wowlu gonga on hay si tawi hara himo haaɗi allah ko ɗum o noddi en o inni wowa qumu lillahi qanitin darane allah hara ko en yeɗɗuɓe hay si tawi seeditagol ngol ari hara ko e hoore ma hoore siɗɗo ma hoore mawɗo ma ɓurɗo ma ɓadade e hoore janano few mamo a marda diina few mamo a jogoda enɗam few seedito goonga on hay sidi wona e coggu hoore ma nde si wona ɗum andu yawmal qiyama ko aw woni e nayaɓoɓe allahu wirtoyta yawmal qiyama yo allah on dandu en wal khamisu man haula'i man yufsi sirra akhih allazi yufsi sirra akhih fi hadhihi dunya sayafdahuhu llahu yawma alqiyama njowaɓo on e maɓɓe ko kala on feññinɗo gundo musidɗo makko feññina gundo musidɗo ma hande hiɗen weldi hiɗen naɓidi hiɗen hoolodiri hiɗen yiɗodiri ƴetta gundoji maɗin fof nderji e yaasiji ka ɓeygurema ko a falatanoke hay goto anda ƴetta ɗum ɗon fof yeytoɗa lan janngo faɗɗi janngo tun haɓen hande kadi mi yalta ɗum ɗon fof mi junjana yimɓe ɓen ka yaasi ko oɗo woni e jowaɓo ɓe allahu wirtoyta kadi yawmal qiyama an e goɗɗo si on weldi o jonnima gundo makko haysi on haɓi ha on wartiniri sellantama ka fillitanoyoɗa ɗum ɗon goɗɗo yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal akhira wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja llahu anhu kurbatan min kurubati yawmi alqiyama kala neɗɗo surruɗo julɗo ka adna ɗo allah surrete adna o surroyama lakara kala ittanɗo julɗo ande e ɓittende ka adna ɗo allah ittanoyte ittende e andeji yawmal qiyama haraka haton jinɗa joni noon si goɗɗo jonnima gundo makko o hoolike goɗɗo yetotako goɗɗo gundo mum si wonamo o hooli so jonnima noon hande kadi gundo makko on ayyibeji makko ɗin a andiɗi
wata waɗoye ɗin non aala hande kadi fi eela golmo sina ɗum andu a woni e jowaɓo ɓe allah on wirtoyta yawma alqiyama wal iyas billah. wassadis min haulai ayuha al ahibba alfajiru ko neɗɗo bonɗo. o neɗɗo bonɗo ɗo suuɗo waɗa ko boni kon ha gayna allah surrama ton weta bimbi wirta hoore maɗa he hanki men waɗi ɗum ɗo 31 décembre on ko ni feƴƴirno 24 décembre on ko ni feƴƴirno anniversaire on ko ni men waɗirno waɗa piiji ɗi fellituɗa allah hino harmini ƴetta ɗin non fo publia hande kadi ka facebook hollugol jama on fo mi waɗuno ɗum ɗo fewɗo wirtugol hoore mum ɓura bugagol ɗo e réseau sociaux yo sonnajo moro mbes ha moƴƴa yaltina ɗum ɗon ka facebook yo sonnajo accitirni ɓandu mum ha gasa publia ɗum ɗon tiro naɓa ka facebook ɗum ɗon ɓura wirtugol hoore mum hiɗa andi pellet hino harmi hiɗa andi allah hino harmini nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam hino harmini waɗa noon ko harmi kon ha gayna allah jonnima cellal ngal e feere nden yilta kadi holla yimɓe ɓen fop adna allah on fo ndaare miɗo wawi yeddugol allah hara ko a fier e waɗugol lunɗo ko ɗo wiyete alfajiru. allah nodde to inna ko ayyo bani adam a waɗi ko boni kon mi surrima mi wirtarima hay e goto hari andanama yiltoɗa hande kadi wirta hoorema a wirti hoorema ka adna ɗo allah wirtoyta yawmal qiyamati ɓuri ko wirtuɗa hoorema kon ka adna ɗo piiji ɓuyi hiɗen bugade ka réseau sociaux ɗo haray koko harmi na ko hanano publiede ko wonɗen publide koko hana ka publiede ko woni ko wonɗen e publide yettugol nemaji allah ɗum no hanuno kono na ɗum waɗete kaka allah yeddirte ɗum fuu si goɗɗo organise yiɗo joni mariage organise yiɗo inde boobo organise yiɗo anniversaire o invite yimɓe natama sal ha heewi o ƴetta mbuuɗi makko lakkere makko ɗi o yangiri o yoɓoya ɗum ɗo yimɓe moɓodira ɗo yedda allah e nder leere goto leere ɗiɗi ñallal gotal allah hino yeddede hara ko an woni sabu ɗum ɗo gati harano buga ka réseau sociaux hara ko en direct adna allah on fof ndaare ko ni men wawiri yeddirgol allah ɓe yedduɓe allah ɗon fof ko an woni sabu haysi tawi ɓe jogui bakka toon kono ko an woni nene o addallu alal khayri ka failihi kala tinninɗo yo moƴƴere waɗu harayɗa mariya sifa nden ɗum no si tawi noon kadi hara koko boni kon harayɗa jogui kadi wano bone kala yahuɗo ɗon participe ko windana ɗon mo be si heeɓi temedere siko yimɓe temedere o yeehi mo be maɓɓe si heeɓi temedere a haɓay temedere hoore ɓe yimɓeɓe temedere hara ka woni sabu on kon ɗum innoyta allah ɗin mbuuɗi ɗi yangariɗa ɗon ka allah innoyema ɗon wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaga jawdi ma ni ko honto heɓuɗani ko honto woni ko dépense ɗaji aynay mi dépense no fiyo moɓodire worɓe rewɓe jillodire allah yedde ko ɗum ɗon innoyta allah hara hiɗa weltori ɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe mi toriki allah subahana taala yo allah o yaafo en. wassabiu min haulai ayuha al ahibba alkuffar walmunafiquna walfujjar wazalimun jeɗɗoɓe ɓe allah wirtoyta ɓen allah wirtoye heefer ɓen o ɓittinoyeyɓe ha kefere o yo wiya ya laytani kuntu turaba hanino jaka harami wonino wontino mbulmbuldi allah ini nokkugo inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam ɓe foppo moɓidiroyɓe ka nder yiite jahannam o addi kay nafiqi ɓen so watti ɗon kadi heferɓe ɓen kadi toñoɓe ɓen kadi ko ɗo o wiyata ala la'natullahi ala zalimin ene pellet kuddi allah ndi woni e dow kala ɓen toñayɓe toñugol ngol ɗo sa toñi hoorema a natoriga kuddi allah sa toñi sonnajo ma on a natoriga kuddi allah sa toñi modibbo ma on a natoriga kuddi allah sa toñi ɓiɓɓe maɓen a natoriga kuddi allah sa toñi mawɓe maɓen a natoriga kuddi allah siko kawtal ma ngal toñuɗa a natoriga kuddi allah sa toñi tage fo allah ngon fop a natoriga kuddi allah mi waɗa ɗo entre parenthèse neniraɓɓen jento nde yewtere ɗo moƴƴa ɓe danirande saabi allah ko ko woni helude ɗe dewle meɗen fi o mbuuɗi ko wiyete allocation familial wattanen hakkille ɗum moƴƴa kala mo maraɗo paykum ɓe jonnatamo ɗin mbuuɗi ko ɗum holli na nenejo jeyɗi na babajo jeyɗi ko hombo jeyɗinno hande kadi ko fayɓe ɓen kono a yeyi ɗi mbuuɗi hino ara o nenejo ƴettaɗi ko darnirtoyɗi ma babajo ƴettaɗi ko darniroyteɗi cuuɗi hara sa yi ko paykum kum ɓornoto kon ma ka o ñamata kon ma ko o yoɓoto kon tawa hara hino yurmi on ñaami haqqe makko kala wonɗo ɗo mo mara ɓiɗɗo o andata fiiɗin buuɗɗin ko ari ko fii maɓɓe wallitagol ɗon fii no fayɓe ɓen dankore ta ɗin ɗon helu dewgal ta ɗum sirnidiri hakkunde nene e baaba ta ɗin darniroye cuuɗi ɓiɓɓe ɓen ɓe ɓitte
ɓe ɓitte ha hatta ko ɓe landi wo ala ko ɓe landi wo ala ko ɓe landi wo ala e hara hiɓe jonnede kefeero geddo Allah on hino jonnude ma an witiiɗo julɗo on fii ko ne'ira ɓiɗɗo ma julɗo on ƴetta ɗinɗo ñaama ronka jonnitude ɓiɗɗo ma julɗo on ko kefeero on jonnimo kon haqqe makko on yawmal qiyamati ko yangiɗa ko ɗum o kefeero ƴettete jonnoye hara naɓatamo aljanna an luttinoyoma an e makko fof ka nder yite jahannam wattanen hakkil moƴƴa moƴƴa ɗum koko taƴata ara ko ari luttugol wattan hakkil moƴƴa komin jeyɗi ɗiɗo koye juuɗe an luttata an sonnajo on wattan hakkil moƴƴa o ɓiɗɗo hina an tun jeyi an babajo on kadi wattan hakkil hina an tun jeyi sonnajo on ardari e ɓiɗɗo on sonnajo on ardari ɓiɗɗo on kama o tawdarima an kadi e ɓiɗɗo on ko non ɗiɗo woni ko kafimo si goɗɗum ari e inde maɓɓe ko yo famodir hakkundeji moɗon ko ɗo l'islam o wi si tawi famodirtake jonnite fayɓe ɓen haqqe maɓɓe on wa atu kulla zi haqqin haqqa mo ɓe yo hetto haqqe muɗum on wa bada zalika ayuha al ahibba wathaminu min haulai ayuha al ahibba walidun jahda walada subhanallah walidun jahda walada bimana ankara nasaba wadda'a annahu laysa walidu laysa abi jeetiɗa ɓomɓe Allah wirtoyta ɓe yawmal qiyama ko babajo fattinɗo ɓiɗɗo muɗum o fattinamo o inna min nami woni bemma wowlirtake sama kala wowlirtake soobe ma kanko e nenejo hiɓe aalodiri toon tun reedu ƴette e nder muɗum o ina tigi tigi on ɗo mi anda ko doyitteɗa ndu reedu hara himo andi himo felliti wondema pellet ko reedu makko oɗo kadi ko ɓeɗo wirtoyte yawmal qiyama sabuna si sonnajo toñirama sifa ɗi piiji ɗo ala ko sattata e maɓɓe ha sifa ɗum ɗo fi honnum a toñirimo ko wiyete kon bizina a toñimo himo waɗi jeeno fi honnu reedu heɓata ko sina tumade ɗum ɗon waɗa joni noon a yinni hina an e hille himo jomba si tawi ko l'islam wona ñawirede ko honnu wona hana hara hande kadi koyo wondir an gorko on wondira sonnajo on wondira mo ɓe mo wondoje joyi o inna pellet ko ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo ma si tawi na ɓiɗɗo ma yo kuddi Allah wonu e hoore haray hulɓinike oɗaga inna na ɓiɗɗo an na ɓiɗɗo an na ɓiɗɗo am si tawi hara pellet ko ɓiɗɗo an ni yo lette Allah ɗen kamba Allah ɗen fof yo woni e hoore haray hulɓinike hande kadi ɓe sendidire hande kadi ɓiɗɗo on hande kadi goto e maɓɓe ala jeygol mo si tawi hiɗa andi pellet ko ɓiɗɗo ma wata fattin ɓiɗɗo ma on fi conflit ko woni hakkunde ma an e nenejo an nenejo on kay ko ɓuri hulɓinade ko hulɓini kon fop ko tuma sonnajo yehi ƴettoye reedu yaasi ƴetti ndu reedu ɗon addi baki e modi mum babajo no sikkide si ko woni ben makko na hina ma ben makko kono nenejo so ƴetti reedu himo andi pellet ko hombo woni ben reedu ndu an nenejo on ƴettoya reedu hara ko reedu ƴettira adda baka ɗum e mode ma an gorko on reedu nu hiɗa andi ko an jeyndu hande kadi ƴetta ndun ɗon kadi fattina nu no inna hina an jeyi haray hiɗon tawa e ɓe Allah wirtoyta ɓe yawmal qiyama si tawi on tigi o maayi o tuubari wattasi ayuha al ahibba al amiru bil ma'rufi wa la ya'tihi wan nahi anil munkari wa ya'tihi wa huwa at-tasi'u min allazina sayafdahuhum Allahu yawmal qiyama njena yabo on ɓe Allah wirtoyta ɓe yawmal qiyama ko on neɗɗo yamirayɗo ko moƴƴi koy yo waɗe kono kanko o waɗata o haɗa kadi ko boni koy yo acce kono kanko o waɗay ko boni kon wal iyas billah ɗo ko fewti ɗum ɗo ko karamokoɓen wajotoɓen wonɓe ɓen e sonkude e hoore moɗon ɗum ko menen toriki Allah yo Allah on dando e yaltanayi e ɗum ɗo yimɓe waɗe ko moƴƴi al amru bil ma'ruf yamirgol ko moƴƴi kono kanko o watta wan nahyu anil munkar acce waɗugol ko boni kono ko ɗon tun woni ko tawatamo ko oɗo woni e jeenayoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on wirtoyta yawmal qiyama yo Allah on danda en wal ashir wal akhir man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma man tazawwaja bimra'ataini aw thalatha aw arba'a famala ila ahdihuma wa lam tusawwi baynahuma e kala on gorko mo Allah jarribori sonnaɓe ɗiɗo ma tato ma nayo o ooñi e goɗɗo e maɓɓe o ɓurdindini ɓe hino hana feppindinede ka mbaldi feppindine ka hoɗande e ka koltu e ka ñandu amma ko woni ka ɓernde kon wawata ɗum non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe sendayno coñci ɗin ɓe fonna ɓe senda kadi koɗanɗe ɗen ɓe fenna e mbaldi ndin ɓe fonna ɓe ɓanta juuɗe makka ɓe inna Allah
mi tori keɓa pellet ko ɗum ɗo mi wawi fonnugol ko woni ka ɓernde ga ko mi wawata fonnugol mi tori keɓa wata nangitira kono wona yew kadi ha on tigi feññina wala paragaran yaasi fof anda pellet ko oɗo ɓuura yiɗede hay si tawi noon bindi ɗin tabintini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jogino sonnaɓe 12 ɓeɗo fo no anda no tabiti wondema nelaɗo sallah alih sallam ɓe landano ko hombo ɓe ɓuuri yidde yimɓe ɓen fop ɓe maaki haray ko aicha sonnajo maɓɓe o nene aicha gueɗal seydina aboubacre ni siddiq landiɗo ngoyni no naafika sonnaɓe woni komi landima ko worɓe ɓen nelaɗo sa sallam maaki wo abouha ko ben makko kadi ɗum go aboubacre siddiq aqulu qawli haha wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، فأيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى ألا يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من هؤلاء يا رب العالمين. من ترى الله إن مكودين فو صفاجي مكودين فو wata Allah waɗan wata o waɗu on onon kala jentiɓe lange jentoytoɓe lan e ɓe yimɓe sappo ɗo ɓe Allah wirtoyta yawmal qiyama. Mi waɗa fi ujalatin sari'a mi resi maɓe arano on ko hombo ko si kala julɗo hoynaɗo toña e tawndema ronkamo wallude hara hiɗa hattani. Woɗiɗo on ko neɗɗo waɗirayɗo yiingo, tammo on ko aaden neɗɗo janfotoɗo, nayaɓo on ko neɗɗo suuɗuɗo seede hiɗa wawi seeditade saloɗa seeditagol, jowaɓo on ko ka julɗo wirtata julɗo o feññina gundo makko on, jeegaɓo on ko neɗɗo bonɗo, jeeɗiɗaɓo on ko heferɓe ɓen e naafiqiɓe ɓen e toñeɓe ɓen, jeetataɓo on ko kala on gorko fattinɗo ɓiɗɗo muɗum ma sonnajo bakuɗo e moodi mum ɓiɗɗo mo ala e makko o ronki tubude o rutto. Jeenayaɓo on ko ɓe yamirayɓe ko moƴƴi ɓe waɗata, ɓe haɗa ko boni ɓe yilto ɓe waɗa. Sappaɓo on ko kala mo Allah jarriburi rewɓe ɗiɗo ma tato ma nayo o sali nunɗugol hakkude maɓɓe. Hara inchallah musidɓe julɓe tedduɓe, no woodi musidɓe meɗen mbuyi nawnuɓe hiɓe tori en du'a en toriki Allah kala nawnuɗo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah sellimo. No woodi musidɓe meɗen mbuyi jogiiɓe haajuji e ɓittendeji e andeji ko wawi ittude ɗum ɗo woko o wiyeteɗo Allah en tororimo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof e inde makko ɓurde mawden fof yo Allah ittan kala ɓittiɗo ɓittande makko, kala jogiiɗo haaju dagiiɗo ko nafata mo adna e laakara kanko e ɓeyngure makko e julɓe ɓen fof yo Allah huntanmo haaju makko. En toriki Allah kala faatiɗo ma fatoraɗo ko Allah mari yurmede, kanko woni yurmeteɗo jeeya e makko ɓen faatiɓen fof e julɓe yo Allah okkuɓe aljanna. Mawɓe meɗen hikkiɓe yeeso ɓen fof yo Allah taw ko jannatul firdawsi ala woni werde maɓɓe. Allahumma la tufarrig hadha aljamdu illa bi zambi maghfur وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم يا قاضي الحاجات اقض هوائجنا وهوائج جميع المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض هوائجنا وهوائج جميع المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك خير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدانا وكل من سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.